Hai menaze klum yawang ramanan mai pekyu zikrujis na tinkom chanaze engkaje sruk tangmai gi giderin sa paulia ga radle Manipur के नागा मनाई कुकी में कागे ककले बे पेट बिजिगने नागा में मता ते में मिना हंक्रेउजिस नामे तत्काय रबम चिता दीजे अंताउदी में ले मता गने इंडियन आर्मी स्पाई में बनाई CRPF स्पाई में जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन ते जे ची नागा में मता ते में मिना हंक्रेउजिस नामे अंताउदी में जे ले मता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एरिया गने ngो mbya pet kai dele je ka che dele ngो mbya pet kai je loktak police station authorities madaga pegai bele je sali Myanmar में मिना हंगना मणिपुर कमजोंग डिस्ट्रिक्ट नंबासी तंकोल नागा में कुलोगे न कटिंग ककले बिटिंगे महगारा हंगे गुड में मिना हंगना जे नंबासी तंकोल नागा क्लो में निम्लुजे सिक्योरिटी एजेंसीज एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF में दागा पेगाई बेले जे ऑफिशियल्स ने जनाई काम में साले पुलिस में ने पनाई दागा मा का कताई बेगने है कि ते पंगबे की रि पंगबे दिद्याक जे मरो चमचम ब्रमे मा कहागा बिगे ते ताते ब्रमे से निम्पले जसली मणिपुर के कुकी में अनुई नागा में पेरेगे Dekhleuze tingkangze kahalit bizigene Government of the People's Republic of Nagaland GPRN and the political wings of the nation kaplangni sumi faction kyame bozene anu naga meze kuki mene dekakle bizigene Manipur ge kuki me perege ma ntingra ba sam ka chibe pe changai dele je ka chutli aigom betinge naga me suke lungke tichi rahangya zai miramedei ze miramenes peze suta chilak rahangya ngum rahang suke tuchi rahang rangaili zesali Zakuki NP Manipur KIM ne kuki me minang kreuze madai meze naga mene nimte team ze impact kar hangge demand teblam ge Naga People's Organization NPO ne lute gai magdale Naga People's Organization NPO ne saze minang kreuze madai kuki civilians me minang sru naga me takai di bam chita di meze naga mene kuki me minang kreuze madai civilians meze nimte team ze dua Senapati district areas kacham cham gene impact kai ndi kauzo ze ka chudle zaine chirun magze kangpokpi district ya teti bag pekyo zikreuze ga chumai imika ka begene chaidi me minang chum ta 2000 me gu pastors me ze anunaga mena de chale ze kuki mena anunaga me perege chaugai blam ge du NPO mena kuki meze saki evidence anunaga mena de chale designa per hange ki ze demand te dele anunaga me perege state ge ka klebe pet lane ze chaugai slow ze ka chudele NPO ne saze teti be pekyo zikreuze ga chumai ge anunaga mena kuki meze nimte di me minang kreuze madai me do Senapati district areas ka cham cham gena pet kai indele ze ka chudele kane na kare changbe kuki mena nimte di me naga me minang srong meze pet kai mrele nangni na ka ngau ze bam screen ge ai me minang srong medele chai me ring me du punui lam ze na kare chimak ze lare le zana ai ge zilangrong united front ZUF ne du hazet kana kuki manai naga me pere ge nimte ndi me innocent hostage me na kare bam le design ine ze impact kar hange hazet kana pere ge gi kyam sam pe changai dele zai chiruna magze tangkol nagalong TNL go president pe sort wasum ne du state government banai central security forces spy mramze du pzening tingyuze naga me min hangsruk kuki minanim ten dim ze close impact kar hange demand te dele ze sale za indiaram go center gene Manipur ke tingkum changna jang kai jaga chum ka pekyo huje ga chumai ge hazat kana ka ge ndai ko undew gene ka klebe passing be mei zaina kara changba Manipur ge hazat ka cham cham ka ge ka klebe pet be je somag je bambe undew ge pining tingyu ze khamet lu ze report pe wang changara hangge rangai be je na kara changba pe wang changai mak be je gene pekyo ting ke suruk deadline pe gai ka kadai dele je ka chudele Manipur ge ka klebe lamge je khamet lu je report pe wang changara nai kum ting kum changna jang kai jis rogwang rabe haji ingkai kru kyurya ka changba notification do tatibe bama ge issue te gaidele former supreme court justice Balbir Singh Chauhan ne minahang chum
panel member mzeng ulu ze ngokamet la le zaka chudle manipur ge kakle blam ge ze wangra bating kom changna ze ngkai je sro kru ke huji ngkai lung ge ze changbui ta na pegara chpo changana pemra le ze chudle manipur ge kakle blam ge report ze Zana Assam Assembly Secretary ni saja Assam ke government pung chi chuka kadai bigu Kreuses ro Assam Legislative Assembly gu ralang ban tau horo first sitting za wangra ba ka peku jing kai ket mai design assembly chamber dispur gine bamgule salai Zaitati baka peku hizik chomai need UZ 2026 examination bam mai ge hai manango chikam rahange paper lame likte pet buzigna National Testing Agency NTA na tetibe rimai ge rang chi chak zarang bagai de ze National Eligibility Cum Entrance Test Undergraduate need UZ 2026 ku re-examination za wangrabe nchekyu huzi ngkaisi ket mai ne bamdai gule zaka chudule ipo need UZ 2026 examination paper halamata tibaka pekyu zika chumai haimanango rahangya likte pet blamgena likte pet maramizdu naka nim kamdale izasali Zana Andhra Pradesh State Good Chief Minister N. Chandra Babu Naidu ne znai kamai ge rang bagai sa Andhra Pradesh State ge population zemana ki rahangena kalage mina hangchum zemna lungkyole designa charangkang changhim re pegule za chudle zai hangmadai lungkyole designa changhadai pegule za kachule za Andhra Pradesh State ge ipo beskim za ka chikorele songka ge Andhra Pradesh State gu Chief Minister N. Chandra Babu Naidu ne rang bagai dele Andhra Pradesh ge mina kalakat ge hangna lungkyo dina pikibo me hangge charangkang changkai jimngi pegule jedu aina ka mina hangchum lungkyo dina changhim re jai hangmadai lungkyo dina changhadai pera brun namagza za Ukrainian kadego president pe Volodymyr Zelensky ne saje Russia mena NATO country meze Belarus mbiapigene ngi gudra hange tele zakachudele NATO members me bamme Poland Lithuania zene Latvia meze Belarus mbiagene ngi ra hange tele zakachudele NATO members meze Volodymyr Zelensky ne saje Belarus me tingti tingkum chana za ngkai kana gene du Russia meze pnigu rene limbung rama saura hange peize bam college kachuteli Aigena na mai ka pekyu zikruzes na tingkum chana za ngkai je srok ntangmai hiki gedere insa po bzaloi ga radle bigai za inkinga nimle ne je todle